Kakinhun juga Hnyf National Youth Front seng kami hagasin ke beningkong nadu bala seng kata nadu ke pratrik ulaber syaja khandai spa Jaidbynriew minta ke kinti la yok sendan ban Kynthup pat se kikinhun kilong kami la ne ke women's wing hagaban Pynïar ke Jingshakri ke kari ber ke Jaidbynriew jong ke jela Meghalaya ya kene la sakhi hakasi sa jan jaka tayo bala dep hakabala pelong ke program an pinskhem ki nongkit kam jaka women's wing ya ke bala pelong hapo rikanan ha Jaidbynriew district hakabala ishimenta nadu uba sadan ke bala secretary Hnyf Sengkami uba Marcus Martin President Jaidbynriew District nalor kiwe de kinong yalam kinong kit kam juk Hnyf Women's Wing ki blasha pentian smai pinskhem makane sngi ki Kynthup ikong Betty Jirwa kum ke President ikong Prince Sibon Kharmuti kum ke Secretary ikong Wansuk Lingdo kum ke Treasurer nalor kiwe de kinong yalam lember ke khor ke Executive Committee khniat banyak pasat yang kata kanong rem jong ke Hnyf bat ke HNLC ke keju Lese garanti kaya fair, andai kalau rem boleh keju. Banyak kali yang kata kali nomor nyidai nak keju betul mai. Bahawa pensai lupa, yo apa yang kam hadin abun, yo sak lengot para tukar. Kaya kalau rem kaba nyiyen, kan rem ba kaba nyiyen, kalau baik bagi Jaidbynriew bagi kami pesat kamera. Kalau saya syukur, hak sarkar India. Kawasan lendat lendang hak sarkar kapal menjua itu senam balasna ke Indian Constitution. Nomor ba kum Jaidbynriew hadung menta ni tangdong hakikat Islam haki Kynthup ke bacanai banong ila ni ba wat wan tuklar ori India ya gemar pak khendo ke klau kita ya geriti ke dustur jumi pimpatlah ban tuklar nomor kejingin saya sekolah jong Jaidbynriew sarkar India hadung minta katangin kata ke sekolah kepada HNLF yang sekarang naduk mencuba bahkan sabatai di kikam di pinggale kata kebentar kan nongrem kepada HNLF yang sekarang naduk mencuba kadai maka kum ke Jaidbynriew niadan bagri India lingba kejingin saya sekolah kebangiong ke instrumen of accession lingba ke annex agreement Walau si kita ni dalam tapi kalau kami berpersai berpersih ya ke hingga sampai sini. Hari benda ngau yang tinggal menong jalan lain kali kita mau bersih. Kikun kita way mau bersih berkesan ya ke. Kita kami they way mau bersih berkesan ya kita. But lupa they way mau bersih berkesan ya kita. Banyak Makanya dari kaski kebakar pentam nampak kabelnya kerap nyusko. Banyak yang sekarang kajingkan sini yang leru kaski keba niwan tau. Tak kumai dah keba waktu no bangi di kamai spa nak benda lagi. Mereka kajingkan jadi kalau kami tei kita nong rem keba kapten, maka nong rem keba gikwa nabi terus.